Таван жыржыван асла выржи вағыденже пітне шеремжеде миллион чин яджебе евештем ежере. Халық сем хушинжи сад памяти акция чималдан пужуигинже вунза кырмыжинже Севастополь хулынже бушлана. Иры же бужараганзем кашни евеш шиндерю жизене халалана черепалык пуледеше. Пирин республикарада акция хабылла заежынна. Перваги астывым сатне Канаш районенчи тұрынралартна. Унгышын шутчандалықтада экология министерствебе Канаш лесничественже ишлегензем, ялженезем вармар дарыгенже саруй ялинже евишлар треш. Шак ялда журалзаюсне Павел Парфирьев яджа енде жізем жын паттырлық ішченлік сыбайлық паллы. Варжы жүлібе мен жіндерве кетсейлечен ұтсадухнывал. Ана хастарлық кыдартны жын омлық ишлы вишіміш тадайы кемір степенлі мұқтав ордене зембеджислана. Парфирьев разведчик тыван жыржыбине хыйпурны жінженде мала хурза жабышна. Варжы вешленнеделе офицера житня. Пиндедіғ жырхирық білікміш шулды жіндерю параденже, икеміш Беларусь фронтжен сумлы колонненже херлі Ремдырых утсадухна. Пиндеді ғыржырхирых білікміжінже вара, піреміш степенлі мұқтау ордені беджислазан, саруй ывылі азыны наградын тулы кавалерия бұлзадына. Шауын беге херлі жылдыр орденіне хастарлық шын медаледе девешневал. Тывандырықне таврынзан, пиндеді ғыржыр алы екімі шулдан бұшлаза ментивешлеганова духиченех, Канаш форман хужалығын әнеш пұштада енжік лесничествезенже лесникре ішлене. Павел Парфирьевын ыры ятне азынса, аллея учма ялеш нумай булышна. Ялды клуб тавражынжи вырына зуйлана. Фронтовеган ывылі Анатолий Парфирьев ашыне шапла сумазуны жан черерен тавдуря. Пидигам алла. Хамыр бұйбада вұрымыр шатна. Пәдембех. Күнда биге мусор нумай булны. Вон мен жүкле шап-шап сым қасырымар. Лаптыга тазатса карда дытна, туе, чырыш, хырлартма, коронавирус сарылныбе республикара уйрым ерге булныне гура, ял еш пурде бірле буштарынза туғайман. Апла булинде малашне шак шырвундвады тем ваилзе ежірме бушлазан, кашнех сачумен иртнемай, хыши менже салдага азаиле. Евешсем аван адалана сынже вара икеленме керлемар. Специалистсем хале үзендірана чырылме онышлы тапхыр булныне калашы. Калжизем үсме бушлама, сенбе калбиди выходный сезон. Теперь эрнерен, вунугунаран уже поздно было, потому что зем уже почки зем уже минуты наши, целый наши. Астывым саджи акция худшынза чаваш енрешак нашкал вун-вун аллея жертме балыртна. Телеве бурнышласы республикари ларуды руранда нумай келейд. Акция бұжараганзем үрәже кашнине худшынмазынеші. Халиев ғатра келден уйрымақ тұқса жүременіне күра, кашни жин хойын затпақчынже егілді вражынже, варжыра болны тыване азынза евішлартма бұлдаря. Үрәж тывастегензіне лесничествізем материалба девіштерме хадер. Евішлартныне сынугерчик туза сатпамете дома, сатпамете чуваши хэштегпа, социалы тыдымра вырнаштарзан акция худшынныне ыттызыне дебілдерме бұлад. Келден тухманызыне вара, Жызымбе бірле алыш тума евіш үгермесіне ша. Акция шүржі регион зенже шучандалық уйрымлығызіне күра, шертме уйхин шеремекемішченех пыря. Чавашен Галарым Вале, Алиса Александрова, Вадим Владимиров.